nzota ihorere baju amaje yubu jejewe yo gupanga mpangiki kambipe kwanza ongere mbipe bosi safi hanyuma mupanga panza gute yawe kwanza ibintu byo kwiba generate kwiba naho nyine ko ni mambo zo kwiba ishwisi nkanaye wanyifatira uraftina gusa nuwashaka no twiba uzombwire twibe isiri nizo zitavuga kubera imbatu yitwa igenda iratera induru ngo bwakaka iweje kandi tinyira gusa awe ko amara maritoka ntuzo ni mambo zo kwiba jewe Henda banyifatire mpape ngiri ngorane uraza gashoka imyaka 9 umuntu wese yiba hafi natakumbata uza wiribindi ntiwimbata impambo zo kwiba mwe muri karibu ego yeye Vesa safi ego ndashima ko ngwiki Rwaruntu ruri Uruntu twana dufite ibintu byinshi ibase amasafuriya ibyo byose ni ibintu nibiposhoro n'ibya amajambo make none ntuzico naje kuraba aje kuraba iki ko je abantu ntamwe nabiyamirije amasaha gusenga amasaha ya saa sita ageze ukacuza umve nakubwire je sinaje kujya ngaho iwanyu ko ndazi nta nivyo munafise Navyo dufise. nawe bwamura no munda kugira mugenda kwiya je cyanzanye ngasikini inje kuraba shere wanje bashaka kundire hari ndabaza abantu nkamwe mukunda ibintu bya stare murakunda gufungura amajambo make shere wanje ari he none waje kuraba sheri wawe turamufise rero hamuke murindire ndazaraje ndabwishinga bicengaho panga gahunda zo kwiba biki namukuru wawe ntumenya niyo yagiye waje gusakuzanga sinaje gusakuzama wakuzanyura mupfu none nkawe uje kungorera ubwenge umbazi by'abasheri je n'abasheri ngira ako ndibaza sinaje ngakutana amajambo nawe uravyumva nane mbe ugatera nawe ngaha inje kuraba sheri wanje ndiko ndakubaza ari hehe murindire ndazi ngahari munzu ahubwo we zana ama story rero hama ndakwibarize nge twongeye ibintu rero biripya none wewe uje wamukunze ukomeye cyangwa wamukunze usinziriye uyu kurantuhu genda umujournaliste nyumviriza ibyo ndiko ndakubaza none nkawe ubona no kwishura iki ngaho wanyishura iki none nkawe uriko uranyishura nkuko mburatse ko nagufungisha imyaka amajambo make nawe murindire yaraje rero hanyuma twicare nk'ibipupa ndamurindiranye twicare nk'ibipupa cyangwa wavugisha ubundi n'ubundi je sinzi wa job mwaba Jerabwiye izo nzahabu zitwara hariya hirya sheri sawa barenga ubu rero ubu yiburahinduka inzahabu ubu none wewe umva byose wabye none iki wewe songa mbere wese ko ajya amazi muje amatwa yari amuntu zeya igisake bakiriye yakugisha ibintu wakuravuga ubucubihinduwe icyo byose nacyumvishije mbe kwanza we ngaho urigiye uratanga amateko ngo muri mwawe maze ibyo kugira ngo bimaze uratangira asi none we nibiki ngaha wiwe nibiki ubona ari bikine none twabaye kiti sawa uri ngaha wewe none ndakubaza ubuyi bwahindutse inzahabu kubera rero yamenya amasahasha wewe songa mbere umbereza nyewe nereka arambwira ngo manje ngo kujya kumbe none ushaka ni wonyene umenye kabera nabi ndeze nyazaheze zanjye inyazihe wowe wewe zirasanga wewe muri ngaha sheri niduterana amajambo menshi wabyumva mwambiye ubwo urahabwiwa urago mbera nk'umugore wawe uzotora umukozi wa muri ramwe umugore wanjye nzotora none we genda ndagenda tuza kuvura hanyuma genda ndagenda ndamutelefona kuvugana nawe ndamutelefona nawe muhimbiri hoshi ndavuga bikikira muragoye irahowe ndaya muno none manzi maze zose toka jena nana naje sanga isafuriya bye na bye kandi bwabwa ko muhinga bw'abantu bwabo kwa mucombo nemwe muza murazana abana ngo muje kubaha indaro abana muhindaro nibo babaya je ni karindiye namuze neza kumubwira asoza ngaha mujye buje bupete ndaza kubwereka ko gashoto barazamo mwe muza murazana abana mubazana ngaha ngo baje kunja kombora shani kurindiye ega ndakakoreye ko ngo abana ba mucombo muhindaro pumbaho ubu nzobyopeka ndabyoporore nongere ndabyoporore mwe muzana ibintu bana yapanze mavugo